Tiana. Oh ya, pun lah coy ya lah. Lu nak gimana? Kaya pergi lah. Ya, lagi kayak hepo. Hepo tu kuat. Takkannya pelan cuma nak. Pelan cuma. Lagi kayak. Okay. Jadi lebih banyak di kekoteng hal toko letas usaha pun begitu loh purba dalam upamu dah dia kekoteng hal lagi yang diwasu seru pun elok. Kalau tambah sial. Dalam podcast itu letak di dapat pelonnya awalnya. Ya, ini ada fokus dalam podcast itu lah. Tapi rumah bisa sih balik tadi sih dalam podcast itu dalam podcast. One Bible verse, and we're going to opening prayer by Pastor and Clark. You can paralysis in the spirit of the Galilee, Orata, Plotter, Tagliata, Chimpala, but the Triaplanello. Tidak sulit, tapi tak buksa pau, pun pada pas sosiologi, sabuk bodoh, pada
bung jangan nak pergi bawa muko lugo pun di bawah pun tahu sulit ni kalau pada sektor tak pun daya lebih kecil kalau buat kau jual udah tak siap pernah kalau di kuakiga tak di dua karena kena do bila yuala di sosial bupata tho buat dan kita atau ada bakaro to da mustaro tani mani wa gela disu musiko bakaro di mila wala tam kita wala papa ya bukan ni ma weno do tak bele buki hoku aloki alia ko ni no mata ni no ta kita ko alia la ma no la ko ni no we ni nyom da kita ko odo ni la sosial de mila petit quoi comme le débat donc qui a dit le temps pour menya you are donc pas qui menya de qui te pas sorti de que va pas ouais le ta côté de flow on va dans le comme le clan et ta joie hein comment là abdullah ouais de qui a tout de de flow dans au dans ta lo my schema blocky with declaration the hacker really with the law that equal the what they call a sort of lama kesu tak betul dulu Kaktu soi sawala tu benda kian datang dulu tu gila mopal lo datang dulu dulu on behalf of Wikapo Mu'en Sibla, I welcome you to this ceremony in which they will declare their commitments to each other through the vows of marriage. We are here today in the presence of God. Lembaga sosiologi di dalam law, donori, panikia, hideki, dan distributor, apa oleh dalam sosial. Ini tu kisah juga flow lagi kita no kisah juga kipas kisah kita udah tak tujuh flow lagi no udah lo sudah ni ketika udah berkuah sosial nanti kalau ni ketika nak kain ni kena wajib kita semua lodi ni batu batama lo itu batu bataru batu lo itu na sosial Pemula ni sudah terjadi. Minat orang kedua orang lemah. Dalam nak orang ike kuat orang. Saya usul klimigi, saya basu basamigi. Dekat kehuki Allah tak etak bibu. Dalam tak tiga malam pak bitu ni ha. Nanti lah. Wei minta Allah tidak mau nak kita. Minta surat bapa tempat Allah. Kali lagi kita nak dan lagi you lu kena kelu, kape usul klimigi, basu basamigi, lagi igi kuaki dosa masa gula dati kemal pakui dunia. Nih. Wei, lalu takut ni tu bila tak lalu terlalu Tana bertakul dalam gerut film ini, dan bahkan dalam tana bertakul, no, kita ada Brazil. Ya sesiplah, ya orang nampak pola. Dari spasi lagi, kita ni mah, lagi ya, ikut kau. Lepas tu ini. Lepas pasang ni, itu dia. Ada tapi itu. Kedua tapi itu lama apa? Tak kalau no, tak minta si mana, apa kau minta si mana? Amalnya juga ni, tak kalau kali minta kalau no, ini tu.
ada kerana tadi yo pakai isolasi dulu pada mari nak bayu yo pakai awal lo kita do awal meter lo kita sekenal lo tu lo se no tadi yo pakai mikat lo buat tak lo lo ini tu lagi dua lo pakai minyak lo tu tadi kita do letak letak lo letak apa tu kita ni min besok tadi tadi kau ini lo mimi oh ni sini tak nopo ini kami nak seperti itu dalam le Mutani bilang sang saya lewat lalu petang dan mutani tak kita petang satu meter lewat pemakai itu tiwema tenayukme teyukme kami jani kau jatuh jauh how it takut kena berkesan di betul letak terletami berminat itu ada kiai le yuan do pagi yo menya tu lo teli tu ta ini tu le ti ko pdu kwa do tabu taba isu hikmoya tu ada kiai kegini le paksa pokwa bisa do pa so shi bisa yo ta ga de mi kuni ke thon do mu gali dale yo pa kuni mo pa ki yo tu pa ni amin Sila hula tak tahu ni. Before God and in the presence of their friends and family, Pogapol and Zippler have declared their love and made their soulmates bound to each other. They have joined hands and given and received rain, binding themselves in the covenant of marriage. And so, according to the authorized present in me, as a minister in the Baptist Churches of Western Australia, and with great pleasure I now pronounce Pogapol Zippler, husband and wife. Itu dijaki oleh Amin. Saudara, kita sudah tanda luhur ini juga.
Kami rumah lana, la mului mili. Ye podo kwa ni ye, tak tikwa na tikwa di chiga, tak tikwa wa di chichi ni di chichi na. Wa mi ten nemu na ba nemu hele tole. Wa tak ko ba no, awe me kekera hiko ko podo gala maloti. Awe a very first step loti lo jelo. Mam le na tuwe ba pho ba lo kwa ganyo mo, ba ra ko ba kwa ganyo na pemi ma ra na hakite na chura udi ko na wa jawa loti lo je. Lo dunia di wa lo ke ka chada ka chura. Tapi rumah lah, nak ini bukan lesinya ada kalah ni ada kasih pasuki dalam mula apa ni lah nak, and we not going to. Sibuk saya ada pun, apa pura pun di area, ada di dokter saya ada banyak ni pokok nak elok beri lagi mana no, bagaimana tu pasal suara ni. Yo ame tu mahi pada pada mawa di pale, mawa kelang yo ame tu bawa apa dari pale so mawa kelang tu ya dana tamla da kuisa mino da lo, dale akla da adu gede ni da kuilo. Tapi tabu aksa da yo apa besi kuina da besi top tu da sa da punya lo. Tabu komputer le si buku tebu cuba ke aron ni. Besi tu da besi cuba ke Kami lo, yo apa lo kue, Asal kisi kira balaan ni amma dengan ni bata gitu ni, dopak boleh jual no, apa ni kita sih kalau aku dah dopak, kalau dompaknya ini, aku tu kira ada dopak nak akhilah lo no, akhilah tepat dia lo no, jadi dia kira ada dopak do itu mah no, do pasal do awak tidur keluar tahu belok ini, awak kira berada mu depan no, jeninya itu sebenarnya ni awak kesana kira mu depan, kudo no, sesuatu jalan balan ni mah ni batang gini, dopak juga boleh jual no, awak lebih buka dulu, juga boleh jual ni, tak nak kado do asal do dicikui asal dicikui dia memang malu aku dah ini, hele jual kalau no. Saya soalnya berpemu, nak kira kalau aku dah tinggi, no, malah aku dah tinggi hal itu saya walau, no, do tak betul di, ada dah, hi aku dulu ni beta itu walau, no, do jadi kau hi dah kita lah ni beta kesuai kesolah, pada orang itu kita doa hi gimana, no, bila lima apa, beta aku dah lihat kalau lo dah awak ni hi dah kita lah. Awak ni ada kelemahan di pamu dah, no. Aku dah kemudian tu hidup dah ni, atau letak dah di tu lalu bah, no. Kalau dah ye de hujan ni lah, no. Utin jangan lah, jangan kita bicara wang boleh di pada ini, no. Ada kita dah kita kesal solo, hi ada tu kita ni kita kuda polo, do hi Allah kepada ni kita titulu demi deplo palo. Lo hi etang mudah berdemi tak etang kuilo, bukan boleh tu dah tak etang kuilo ni, tidak mubah, ibu bukan boleh tu dah tak tahu ni, tidak mubah, ibu bukan tu dah tak pasal tu kau dah tak tin nanti lo apa ni, tu dah tak etang mubah, aku dah hi etang mu, tak hi etang kita lah ni merah tak etang kuilo ni lo. Ini bahasa saya ni puluma, do isi bahasa kau peterado, peterado tidak. Do temu itu pelala jadinya ilah gini bapa pun buka kira tadi daplo he lekasi do simply badi tahu pun lehi lo talu datu semua sedipa he lekasi mau yo ada suwi suwa kalau ada buat di depan alo tutu toto ni mita suwi suwa ni lo ni dia tu dah tidak plong ni wi alo kini dah ketek ta ole ta lo to do betul kino tu lagi ni mesti kau pergi net sekolah tak tu tak pelako pergi ini tak oh ni mana buat di depan minggu mak pergi lompat buat kuku popo do pada akhirnya ayi minggu abu minggu kan lekas sini do besok bedok di depan do beteran do di depan lawan di depan do hingga bawa letak hingga bawa leno kuno tak kena di depan ni mau you ada suwi-suwa kena kalau balik buat di palu tutu ni mi dah suwi-suwa ni lo mau tampil
Dulu mana lo, no, sibling saya lo udah kuala, tadi tak pernah tak lelur gue nyanyi lo, no, bagi gue, no, haki kalah doma, no, dah cerita beli tahu ke lebalu bahasa udah sibling saya lo tak kelabu, pedo bobatinya di, nanti taruh bunga kerang bapa itu lo, no, awe payne ini, follower ala, awe reception blog, the address le reception awe di 49 Homer Street, Janela, no, awe kecil aku kaba, dalam musik payne ke dolar awe kecil gue podo kele podo ni dah, sisi di cuma lo, dalam musik nyon ahi hidup aku dah le teribu aku aku kom coffee le ke pokok ke tadi dah ya jamir le lulu, bang le bag orang rasa go to bapu, no, ibu batinya tu ini, semua buat ni ki, no. Dapat kritik saya lo, dia kisah aku dah bertabung asal kodi juga kita dapat tinggal sekali saya udah betul tidak perlu punya ini asal kodi juga kita dapat hilang berada jua dapat nyok minyak rina sekali pembuka kira ini ketupi tanyowe dah kesibuk stop je berkemalak pok saya ada ada punya ini dia temu Allah Tuhan. Dia sebagai pagi lawi, dah berpocor dari akis, dah berleda, dah tolong Allah cila kita leda lah, nada belum mah, ia sui bagu ada lagi, nada belum. Porque que nyaba kamla ke kala ke ma hodel lo le pato camera wa che pona le ta khata phali mana Mama, where are we? No.
love to do man. So you get the banana, you never can. Sometimes you get the banana man, make kind of show up. Banana, banana. One. Hey. I was going to give you a chance, but since you're walking already, you can go back and sit. Congratulations. Can we please give him a big round of applause? Bridal party. Alright. I got the name, so I'll read it out. Okay. Okay. Can we please? Yeah! Woo! Oh, look at them. Look so cool. Yes. Yes. Good dancing. Very nice. Alright. Now, again, I would like you all to welcome. Oh, I like the way you guys are dancing. Very nice. Alright. So, the next couple that we would like to introduce is Papa and Gaita. Let's have dance. Very nice. I like it. Alright. Next couple. Move and go. Let's walk it around. Very nice. Next couple. Luda and Abu. Here we go. So good. Simply, you look so handsome, man. I wish one day I'll look as handsome as you. One day. And you look very beautiful with you. You guys look so awesome. I'm getting there. Thank you. Alright, guys. So, before we go any further, how do you guys feel? Hungry. Nervous? Happy? You feel complete? Oh, that's very good. Alright. Since you feel so complete, Kita ada tu ya tu misam mana. Kapula kita ada negatif orang dah ada motif korang ni. Lepas lera geleng dia. Aku sana kita ada tu lah. Ternyata ada lera bodoh apa tu ya lah. Semua tak ada lera korang ni. Kapit. Okay, awak mewara jete sebis pola na. Okay. Kalau tak sebidang berdoa na, jadi murmur dekera wane pakwa ada jadi bah hilang tak sekitar na. Bah ula bani de na, le pay de we bah na. Lalu tu nona le we take day off le juga na. Kau ada, dah ni itu aja mai na. Lalu jadi kita kan, ni jam. Ibalah pula tanya lah faham je kan. Lalu itu lah Vienna mubar kan. Awal cara cole puai kedai lah kan. Kita lah nuru mah. Tada deh. Lalu jelas tu lagi bah. Awal tera lo aja bah. Lalu awal tera. Jika mungkin nak matam ni kalah. Nak Mafar saja. Dah, puluh kata kalian bola. Woi, jadi lah. Yang kira cuma, wow, kita takut tak kewa hilang tak ada juga mau. Kita ni tak kali lah. Kau adalah awak kita awak hilang tak le terpanya kau udah dulu ya mau. Le kita lepas mula ni pasal ni sound system ni dah. Kita boleh dah bakal MC ni. Kau ada le hilang tak ada.
tap dulu mana? Oh dia betul lah. Ni betul lah. Mungkin lagi saya kalau beras terus, nah terus tu tipal betul lah. Awak dinner apa kalau tak padu mana? Awak kira aku tak perlu aku tak sih tak pawai kira. Dah, kira lepas kau ada, ya kira tak dulu. Mucho boda y la de secretaria de la cooperativa no que te say possibly to go ahead and the secretary to go ahead with the family. I would like to say thank you to my friends from work and also Zipper friends from work. Thank you all for coming today and celebrating with us on a special day. Thank you for your love and your precious time. It's meant so much to us. Thank you. And hope you all enjoy the food. Thank you. God bless you. All right, you can have a seat. It's okay. Thank you so much for the speech. It is complete. Very, very good speech. And I think all of us here will also enjoy being here with you guys. It's such an honor to be a part of this beautiful wedding. We're really, really, really happy and we enjoy this moment with you guys. Okay, so now we're gonna go to the next thing, which is we're gonna cut the cake. So if you have an iPhone, if you have a Samsung, if you have a Nokia, feel free to take it out. We're gonna take some pictures, some beautiful pictures of. Sorry. And Kuku. So I'm his friend from work. We used to work in a very small room for almost 2-3 years. So then we were very close, and we've been always talking about things, life. So thank you so much, Pula, for giving me this chance to give you advice. I just want to give you 2 pieces of advice. Budoma, aku ni yang lalu ketika ni ada jemo, aku ni betul te tato awet tekia video, awet tekia cilota ni ada ki cuma ada tenya wa, nak ki web tenya wa, tenya ni awet bawa, ada no kapal wa, nak ki ibu malu minta siapa awet te tadi jemo. Sarat ane awet program kita lo pokoknya masa jadi awam no. Lalu actually was screenshot lalu tu ada ngomong. Lalu aku tahu tadi jadi. Lalu ya le gitu mau pahaku le follow banyak le Instagram saya le le profile ni mesti follow tadi minta kerja. Laki lalu betul sih lebih awak. Tadi kalau tak aku ni betul ya le kira sih lebih awak. Nanti awet pakai tu jadi awam. Lalu terblok ya lagi tu awe papa muda lagi hok kawa lalu dia cukup tak kira lalu dia minta lagi le kada le lalu ya lagi tu mo moda kawi ale lalu papa kaki ada tu ya we lalu ale anok le dia dah dekat dia kilahi bak le buat kilahi le lalu papa kila ini kaji le lalu kek dah lalu jadi ada tanya gitu, awe papa ni gitu, jadi aku pada it's very private mo, pada gitu kerja atas ni kita tahu na dulu kalau gitu buat gitu apa pun yang kami tahu loh, gitu itu ini gitu, tapi kami ini lagi gitu, jadi ada pipi apa gitu, ya lah, lalu gitu, awe mihada macam mungkin ada je, lalu tu mihah orang ni, awe cina, universiti awe yang ada cina ni, juga lene, apa kita cina mungkin cina kita tahu ni kita, atau bayar mo, kita blok kau mihah orang, jadi tak dorang, awe ni cina you kau kita, jadi mungkin stay mo, kita jadi locok je mo. Ake terkala kita, gimana ni lah, kita, ake bangga kita, makuci awe Coba ni kita tak kira kita atau mut kau apa kulona. Do awe lada project ni moye kita ye here encouragement itu nak kawan ko ye jita to waru di tu. Kau awe ye jadi kita jadi awe
le mita le nikiga ntau mu awe kasinya pu mo dito mo ne pado yuana topo ni pado yuana ntau mu pu dito neme ba ko se meta di bingi topo dito ke ba tu ka kita leksa yuana meta khale dito ya ye bulele ye tau bu pu mo le dito me ba ko se meta ko na khe ni topo ye khisu sa ya u mo dito tatni tale yuana we don't need it so tatni tale daga mo kone that's my final picture. Thank you. To the pot, then give me my head. We've got the kids a lot of big dog. Okay, the kids. All the way. Can we give them a big round of applause? Thank you. All right. Not yet. We don't like kingdom. Don't show that kingdom. Papa's choking, because of me kick away. So Papa, you will feed Simply, you feed Papa first, and then Papa you feed Simply, and then after that you feed your parents. First question, whose fart smells more? Oh, are you sure? Yes, are you sure? Well, regardless of what you guys, whatever you guys are eating, stop. Because it smells. Alright, next question. Who said I love you first? Ah, good boy. Alright. Next question. Who's funnier? Mrala not Lonnie Dole. Ah, okay, tell us the joke. Okay, next question. Who's a better chef, Mrapoda Wille? Oh, Simply, look behind you. Good. Next question. Who takes longer to get ready? Wanyala, wait guys, 1, 2, 3, first. Oh, you know what? Good. Are you sure? Okay, good. Next question. Who's more likely to forget birthdays and anniversaries? Sometimes. Humble. Next question. Who will be the first to apologize when you guys fight? The middle of their story to that. Papa, you don't say something? Good. Okay. Next question. Who has a better style? Good. Next question. Whose room is cleaner? You keep putting both of you, so humble. Just choose one. Are you sure? Yeah? Okay. Next question. Are you sure that question? Alright. In this relationship,
Who's the boss? You're really thinking about. Good boy. You said the wrong thing. You're out, man. Alright, last question. Who wants kids first? Well, you guys know each other? No, very good. Alright, welcome to Tati Guadalupe. Anyone has any question for them? No? Alright, okay, please give them a big round of applause.